dans la vie et l'histoire du football marocain, et un entraîneur qui vient nous dire ça fait 10 mois qu'on m'a pas payé, son président il dit non, c'est pas 10 mois, c'est 4 mois. Est-ce que c'est déjà logique que quelqu'un on le paye pas pendant 4 mois et demi? Ouais, C'est pas le fond du problème, justement, c'est que Là, pour lui, voilà, c'est normal. C'est comme si on porte plainte contre quelqu'un, on lui dit pourquoi tu lui as enlevé 5 doigts et tout là. Il rigole. Là, c'est fini. Là, c'est 4 mois et demi, ça devient très lourd, très vite. Et puis, on peut se poser une autre question. Malheureusement, le football national, on a tendance à parler beaucoup d'équipe nationale, mais la réalité, là on parle d'un club Mouloudia Oujdia, quand même, la Oujdia, deuxième division, je parle même pas des amateurs. Moi, je m'étonne quand même de l'intervention de Simon Dosazama. Pourquoi ce dossier en particulier? Parce qu'on l'a contacté. Ah, ok, donc voilà, c'est un démarche de Radio Mars, effectivement, pour voir un petit peu ce que nous. Parce que normalement, il faut être membre de Widatia, il faut. Logiquement, après. Ah ouais, en tant que président de l'amicale des entraîneurs, il est passé avec moi pour nous expliquer un petit peu ce que dit la loi de Chénèche de Aussi, peut-être un sujet qui fâche, mais tout le monde sait compter. Lorsqu'un coach dit c'est 10 mois et un président, un dirigeant dit c'est 4 mois et demi, tout le monde sait compter. 4 mois et demi, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on est d'accord sur le montant de la rémunération des CIJ. Peut-être que le comité parle d'un montant écrit noir sur blanc sur un contrat. Donc le 4 mois et demi Diallo, c'est l'équivalent des 10 mois d'Yala Idjoudi en gros. Là, ce que je dis, c'est peut-être 4 mois et demi sur la base de ce qui est contractuel. Autre chose. Et il faudrait qu'on s'explique sur le différentiel. Pourquoi CIJ dit que c'est 10 mois? Et le comité, je suis sûr qu'il s'exprime en termes d'un contrat. Les Chobal légalisé, les rappels de la fédération, c'est temps, ça fait 4 mois et demi en équivalent. Peut-être que pour CIJ, son salaire, il y a des compléments salariaux en fait qu'ils réclament et qui ne sont pas forcément écrits dans le contrat. Ça peut être de logement, par exemple. Il n'aura jamais. Non, il n'est pas écrit, il les aura pas. Ah oui, évidemment. Mais bon, il faut s'interroger sur ça. Effectivement, et je dis en tout cas, et je dis à nouveau coach de l'Olympique, on lui souhaite de réussir avec l'OCK et pareil, espérons que, Inch'Allah, le boulot d'hier où je dis, mais pas des problèmes financiers. Première division 8h29 sur Radio Mars, bon réveil, la pluie en revient. من 7-18 نوفمبر اجيو ندوروا الارض مجموعين من مراكش وحنا كنبيداليو. تجربة رائعة فريدة من نوعها وإيكولوجية غتمكنكم من إنتاج طاقة طبيعية بطريقة المنجزة ديالكم وانتوما كتبيداليو. المجهود ديالكم غادي يمكنكم من اكتشاف عالمنا بطريقة مغايرة. موعدنا في مراكش من جديد من 7-18 نوفمبر من 5 العشية ل 10 الليل. هذه التظاهرة مقدمة بشراكة مع راديو مارس وموسم كوب 22. كيف تحرك؟ نمشيو نجريو؟ ما نقدرش. واحد اجتماع واجتماع هذا بركة ما تخص كل الرياضة. يلا نتحركوا. روحنا رياضية. جيلات هذا العام جاب لكم الأوز بطولي باش نتوما تكون عندكم اللمسة ديالكم في البطولة برو وتعدلوا 11 ديال اللعابة المفضلين عندكم بكل حرية. وعلاش لا تكونوا حتى نتوما فائزين بعام ديال العسانة مع جيلات. تابعوا مباشرة بالمارس كل سبت واحد. Poema, ou chez votre agent le plus proche. Sam Assurance, avancez librement. Agir pour préserver notre sécurité alimentaire. الدولة خصت منح مهمة للفلاحة اللي باغيين يغرسوا أشجار الزيتون والأشجار المثمرة الأخرى. إذن معنى الفلاحة إلا يتوجهوا للمديرية الإقليمية الفلاحة القريبة منهم، يتوجهوا لقسم أو مصلحة التحفيزات ويطلبوا المعلومات أقول ويطلبوا المعلومات الكافية في هذا الموضوع. ولكن أي فلاح
بغى يغرس أشجار الزيتون أو الأشجار المثمرة الأخرى خصو ضروري يكون عنده واحد لاكارت ناسيونال أو البطاقة الوطنية ديال الأرض اللي تثبت الملكية أو التحفيظ ديال البقعة ديالو، وبالتالي طالب قبل ما يبدا المشروع ديالو خصكم تعرفوا كذلك أن هاد الغرس ديال الأشجار النسبة ديال المنح اللي كتعطي الدولة مهمة. مثلا بالنسبة للزيتون عندنا 3500 درهم للهكتار ديال الزيتون. إذن الفلاحين لا ياخذوا الإذن قبل ما يبداو المشاريع ديالهم، قبل ما يشريو انواع والاصناف اللي بغاو، وقبل ما يبداو عملية الحفر اللي هذا الوقت ديالها. كذلك بالنسبة للزيتون الفلاحة قبل ما يتوجهوا المديريات الإقليمية خصهم يفكروا في المشروع ديال الزيتون اللي غادي يغرسوا، في الأصناف اللي غادي يغرسوا، في الأنواع اللي غادي يغرسوا كذلك. ولهذا باش يكون عندهم واحد الغرس مفيد، واحد المشروع ناجح، خصهم ياخذوا الاحتياطات التالية. أولا الفلاح خصو يختار إذا كان غادي يعمل الزيتون يختار من نوع ديال الزيتون غادي يعمل، واش الزيتون ديال المائدة، واش الزيتون ديال إنتاج الزيت، أو هما معا. كذلك خصو يختار الأصناف اللي غادي يغرس، خصو كذلك يعرف ويوائم هاد الأصناف مع النوع ديال التربة اللي عنده والنوع ديال الحقل اللي عنده. إذن خصنا نفكروا دائما أن المشروع ديال غرس